they agreed to finalize a historical peace agreement. Kisha Kudu, Arab Emirates na Israel Nibu, Penjun War la Chinje Zugur Mudun Cheba, Kasa America Sensi Donald Trump Choki Serana Som, Gurdo Dini, Palestine Su, Mamosu, Sosu Gigab Zuzi Chi Yuki Sogu, West Bank Shebaru, Tumbushi, Israel Git, Ranwo Zinsu Chedat Pe, Gogu, Tapju Ki Chashi Ridu. Sata Du, Lugu Rinshini, Ju Yaudave Miriki Gigab Toshi Chingner Lo, Nidon Gorki Jesu. Shine Chidong Gupke Shiju Shepke ki lor Israel Lasu Chungbe Jene, Persia Chogu Kam Gulf Kuyu ki Kaji Arab Gegab ne, Israel la Ngunzin Nandi Chinre Zugen Gegab Tangbute, Arab Emirates Chagdu. Gulf Kuyu membe Arab ki Gegab Nishu Zara ne, Israel la Ngunzin ki Chire Zugen Tabar Gegab Nile Mabata, Tini ni Egypt Jordan Re. Since Trump ki Kaza Yinga Kangde ne, Tunjo Dini, Lugyu Rangshin ki Tunjo Gangne Chimbu Yimba Song Song. Tidu, Palestine ki saja Israel ki zesu chedun la Sinsi Trump ki gyabgyo nangi yumi diga ari lungti kang ki gaji shudu. Len sebu manam bar thea kor nganzu Israel la thada chomyo che shimba yin sungdu. Thea je shik la Israel tu Silun Benjamin Netanyahu la sargu be ganji shudu len la Palestine USA West Bank sagu Israel ki zindun thea chirden chawa shik Sinsi Trump ki guma nang yubatang. Therde cheshi tsame tang me de gyangbare sungsha. Now that the ice has been broken, I expect more Arab and Muslim countries will Yang follow Sinzi Trump the ki kasa United sungba shigla lamka sab tuen sabre Arab da kachi ki go mangbu Arab Emirates dar jesu yungri sungsha America Israel Arab Emirates je ki kasa sungje ki dagdam yongda nangbe nangla Israel ta Arab Emirates ki warla country sharga tsugyu ta denja kaba sobe delam ki tergu sole ki nushu tweden yugor dojam so penjun warla tsugyu chondu rimba sago serdu ko tsugyu sungsha